Pozdrav svima, ovo je još jedan Gloria Talks panel, dobro vi meni došli, a danas sam u preugodnom društvu i užasno sam uzbuđen zbog toga. Sa mnom su 3 prekrasne dame, danas ću ja full malo raditi, izgleda sve mi se čini. Pa idemo redom da ih predstavimo. Ana Stunić, ne mogu samo hladno reći Ana Stunić, žena s kojom sam proveo preljepe godine pred televizijskim kamerama. Ne mogu samo reći Ana Stunić i nastavi dalje. Anči moja, dobro mi došla. Hvala ti, Danijel, što si me pozvao. Lijepo je biti u ovako lijepom društvu. Je, slažem se. Ne samo lijepom, već i pametno. Mislim da je to prvo. Pametno, koji pritisak sad? Hvala ti na ovom uvodu jer sad će biti ono Ana i Danijel bili zajedno. XY obnovili vezu pogledajte kako izgledaju nakon 8-9 godina. Nakon 8 godina. Da, inače digitalni strateg, pragma komunikacije. Sam sve dobro rekao. Jesi, dobro si rekao. Jesam rekao uopće temu na početku od uzbuđenja? Nisam. Ok, danas ćemo dakle razgovarati o Facebooku, Instagramu, TikToku i sve što nam te mreže donose lijepog, ali nažalost i ružnog. I da Prester, moja druga gošća, i da Prester DOO smo se zezali prije početka snimanja. Pjevačica, voditeljica, isto tako ono svestrana dama. I moja treća gošća, Nevena Rendeli, PR voditeljica, oprosti, zaboravio sam firmu, kako se zove? Prime Time Komunikacije. Prime Time Komunikacije, oprosti. Dakle, Prime Time Komunikacije, svi bivši voditelji ovdje. Novinari, svi smo. Novinari. Ne bih rekao bivši, svi to radimo nekako po potrebi kada dođe situacija. I džirlo djevojke. Nego dobro, drage moje dame, ajmo se mi baciti na ovu našu temu. Sve ste mame, pa evo kada dođe pitanje društvenih mreža, Ana, krenimo recimo od tebe, kako ćeš se postaviti prema Instagramu, TikToku, Facebooku, kada maleni bude htio ili možda neće htjeti, ali pitanje je u svakom slučaju legitimno. Pa, znaš šta, o tome sam razmišljala i prije nego što sam dobila dijete i sad naravno razmišljam o tome intenzivno. Ja imam sreću ili nesreću, kako reći da moj životni partner stavlja veto na to koliko smijem stavljati fotografija. Prilike kaže u 3 mjeseca jednu i to je to. Svaki put kad nešto objavim, on dobiva mlade od toga. Ali zapravo je to okej. Evo, klinac nam je nedavno proslavio 2 godine i nisam objavila ništa, iako sam onako 3 puta sam krenula, ja sam rekla, ma ne, ono, koliko to briga. Čekaj, nitko ne zna da je proslavio 2 godine. Nitko ne zna, nije se dogodilo. Sam mislila, osim obitelji, niko ne zna. Ali kad kažeš to, društvene mreže su nam donijele puno toga lijepoga, ali puno toga lošega. Ne znam, ja kad pogledaš povijesno i ti si rekao social dilema, svi veliki inovatori su zapravo svoje djeci zabranjivali da koriste i njihove proizvode i društvene mreže. Pa i sami ti direktori su rekli u dokumentarcu da it's a no-no. Da, i to zapravo znači nešto, ne, a opet s druge strane tehnologija je tu, svi je koristimo, oni će znati koristiti puno više nego što mi znamo, njima će to biti vrlo intuitivno. I normalno. I normalno, tako da sigurno će koristiti, ali od ono kako kaže Instagram i Facebook, kaže od 13. godine će on imati nekakvu svoju riječ i moći će koristiti. Ali razgovarat ćemo o tome da to nije najbitnije, pazit će šta stavlja, kako stavlja, na koji način stavlja i to. Ali mislim da je to ovo pitanje koje si ti postavio je pitanje zapravo škole i toga kako učimo djecu ne samo u medijima, pa onda i društvenim medijima, tako da je to pitanje koje je onako strateški zapravo za državu kako će djeca koristiti nove medije, tad to neće više biti nove medije. Doćemo još do toga i da tebe još tvoji vjerojatno ne zapitkuju za društvene mreže. Otkrili su TikTok ovoga vikenda sa sestričnom i napravili video gdje oni nešto kao sa guzama vrlude, to mi je bilo užasno slatko. Pa ja, nešto, razmišljam kako se postaviti. Ja jako volim društvene mreže, da se razumijemo, i meni su oni puno više dobrog donijele nego lošeg u životu. Naravno ima svakakvih komentara, ali ja sam se s tim nekako kroz vrijeme naučila nositi, imam dovoljno godina, da mi to nije problem i uspjela sam si tamo izgraditi svoj svijet. Znači ja više ne radim na nijednom mainstream mediju i više ne ovisim o mainstream medijima, to je za moj posao užasno bitno. Da sam ja postala neki medij sam za sebe i da imam svoju publiku koja je neko jedno mali, kao nekakav klan, jedna mala skupina ljudi koji dijeli isti svjetonazor, iste vrijednosti. Ja se predivno družim s tim ljudima, odgovaram na svaku poruku i kuda sam u nekom svom chapter loncu zatvorena i divno nam je stvarno i meni su društvene mreže spasile u puno situacija. Recimo kad sam se preselila u tu drugu zemlju, ostala trudna, nisam nikog znala, fakat sam bila užasno usamljena, da tad nije bilo prvo Facebooka pa onda Instagrama, mene bi mrak poklopio, zatvorena u kuću. Tako da sve ti je pitanje kako ti to koristiš. A sad što se djece tiče,
Ja nisam za to da se djeci to zabranjuje, ne da. Ja samo mislim da treba sa djecom užasno puno pričati o svemu. I to je kao kad ih puštaš na ulicu. Znači ti ne možeš ih vodati, ja bi najsretnije bila da ih vodam u školu do 15. godine tako da ih auto ne pogazi. Do 20. Ali ti moraš spustiti u taj promet tako da im sve objasniš, pokušaš im prenijeti neke svoje vrijednosti, onda samo može držati fige da su oni to shvatili, da se s tim slažu i da će ti se povjeriti. I ako ti imaš dovoljno blizak odnos s njima, sve te užasne sudare koje oni mogu doživjeti na internetu, ti moraš unaprijed objasniti, reći im, izgraditi s njima odnos da ti se povjere i da zajednički rješavate neke probleme. To je neki moj stav i eto, držim fige samo da će upaliti. Mislim, težak je to svijet interneta. Uopće se mi ne možemo prilagoditi ni sa zakonima, ni sa obrazovanjem koliko se tehnologija mijenja. I škole naravno da kaskaju 20 godina za svijetom i velika je odgovornost na nama roditeljima da to skužimo, da smo u tome, da se mi sami, ja sad moram provaliti taj TikTok koji mi je grozan, ali moram, zato što moram skužiti gdje su tu mogući bagovi i zamke, da sa njima to prođem i da se nekako zajedno tisnemo. Otvorili su profil na TikToku? Ne, još ne, hvala Bogu ne, ali su skužili šta je to, ima profil. Da, i već su skužili i ja sad moram vidjeti kaj to uopće znači. Da, Nevena? Pa ja se zapravo slažem i sa Idom i sa Anom. Društvene mreže su donijele jako puno dobroga i meni u životu i to što Ida kaže, to je nekakva postala i moja privatna platforma kad sam dala otkaz na HRT-u i kad sam prije toga još bila na porodiljnom, 2 godine me gotovo nije bila na malim ekranima, ja sam zapravo bila stalno prisutna. I u toliko nijednom trenutku nisam imala neku kao pauzu, Nevena Rendel je nestala, nego sam zapravo cijelo vrijeme bila tu negdje, a bila sam na svojoj platformi. I tako da se taj moj prijelaz s porodiljnog pa zatim i otkaza uopće nije osjetio. Dakle, cijelo vrijeme sam nekako i u medijima i na Instagramu, na Facebooku i tu je super zapravo mi to profesionalno leglo. Što se tiče djece, moje su još stvarno curice jako male i imam jako puno upitnika oko toga kako ću nastaviti zapravo služiti se s Instagramom kad su one u pitanju, ali i kako ću njih učiti tome, ne samo Instagram, Facebook i tako dalje, ali nekako morat ćemo se s tim suživjeti. To je neminovno. Zabraniti im i ne dozvoliti im da budu na tome ne čini mi se realno. Jednostavno nemoguće ih spriječiti da oni budu na društvenim mrežama, a treba ih zapravo samo naučiti kako ih pretvoriti u svoju korist i sve te zamke koje je spomenula i da predvidjeti unaprijed i nekako ih upozoriti na to. Možda mi je dobar primjer i škola bio potpuno suprotno nešto. Moj otac koji se priključio Facebooku. Dakle, ne govorimo sad o djeci, govorimo o odraslom i tekako odraslom čovjeku, ali je prvi put susreo se zapravo s Facebookom i kao malo dijete pristupio nevino tome jer nije znao uopće na koji način to funkcionira. I kad sam ja ga primijetila neke njegove komentare, nešto što on objavljuje, shvatila sam da on zapravo ne razumije koncept, da on nije shvatio koncept da to svi vide, da mora malo ponekad, da ne može reagirati na nešto i napisati da mu stoji ime i prezime iza toga, da ipak mora paziti način na koji komunicira s drugim ljudima, da se neće sve shvatiti, te pisana riječ, da se neće uvijek shvatiti dobronamjerno. Nekom svom prijatelju on nešto komentirao kao zezancija je bila. A ja sam kao nekakav promatrač sa strane shvatila, ok, to baš nisu ljudi shvatili, a mislim da nije ni taj prijatelj. Onda sam ga morala posjesti i objasniti mu zapravo kako to funkcionira. Tako da nadam se da ću to uspjeti sa svojom djecom. Super. Cure, jeste nekad zažalile zbog nekog statusa koji ste napisali? Milijardi, hiljada puta. Ida, da čujemo. Pa ne, mislim... Problem je što mediji su počeli, mainstream mediji, pratiti naravno naše objave i objavljivati na način koji njima to odgovara. To je naravno da izvuku vrlo često iz konteksta i stave nešto što ti uopće nisi rekao. Meni je bilo ono najbolje kad sam imala neki status i nekakav intervju poslije bio o tome kako sam bila u Parizu, uspjela dobiti super jeftini stan odmah pored Pompidoua, hrpa nas je bila u istom stanu, spavali svi ko je gdje je stigao, ali smo super prošli. I naslov u novinama, Ida Prester, u Parizu sam spavala s puno ljudi. To je to. Ja sam kraljica glupih naslova i nakon toga komentari, možeš misliti ono ko, jer niko naravno ne čita tekst. Dobro, ti imaš živopisan rukopis pa ti je vrlo jednostavno izvući nešto. Da, ali jako sam počela paziti, znaš. Evo, zadnji pogotovo kad sam se odselila, kad su mi se malo zatvorile ruke, jer više ne možeš ni po jednoj ni po drugoj zemlji se osloboditi, jer zapravo nisi ni tu ni tamo i zapravo svi te čekaju. Ti si u početku dosta progovarala na svojim društvenim mrežama
o nekakvim anomalijama, kako u hrvatskom, tako i u srbijanskom društvu. Shvatila sam totalno krivo. I onda si to prestala raditi u jednom trenutku. Što je bilo? Prvo, zato što sam ja osobno užasno patila radi toga, radi medija koji su te moje izjave jako zlonamjerno tumačili, naravno zbog clickbaita i svoje koristi. A drugo što sam vidjela da to samo po sebi nije efikasno. Ja sam skroz promijenila strategiju. Ja sam bila ono punker buntovnica i mislila sam da ću ja na žestoku kritiku, da ću ja ljude pokrenuti. Nikog nisam pokrenula. Svi koji misle isto ko što ja, njima je svejedno, a ove ti druge ti ne možeš na taj način. Ne možeš na taj način. Možda zapravo više sebi štete napraviš zbog tog jednog više, statusa nego koristi. Nisi promijenio nikoga. I onda sam skužila što trebaš. Ti trebaš ljudima dati obratno inspiraciju. Ti moraš ljudima svojim životom, nekim svojim odlukama, svojim lifestyle-om, kroz neki pozitivan primjer dati neku inspiraciju za njihov život. I to je puno efikasnije. I na to mi je užasno pomogao Instagram. Ja kako se Instagram pokrenuo, koja je pozitivna društvena mreža, za sve lijepe slike, lijepe priče, me maknuo s Facebooka koji je postao ono mjesto obračuna i svađa. I ja sam to jednostavno procvjetala. Ja sam shvatila da na taj način, kroz neku pozitivnu priču i o svojoj, ne znam, romkinji čistačici, i o svojem babysitterici, i o ovom tipu, ne znam, azilantu kojeg smo uposlili u svojoj firmi, i na razne druge načine kroz svoj život zapravo ti puno više utječeš na ljude nego kaže a morate poštivati prava Roma, a kako možete biti na gay pride-u. Mislim, jednostavno moraš promijeniti strategiju. I mene da, na to Instagramu spasilo. je možda malo sužen prostor za hejtanje, više nije. koncipiran drugačije, ili? U principu postoji veliki prostor za hejtanje i na Instagramu, posebno u posljednje vrijeme, ali postoji lijek za to. Recimo, moja receptura je blok i erase. Baš sam neki dan vidjela onak da ima, to je popis podugačak. I onda sam si mislila, zaboravila sam u međuvremenu zašto sam koga blokirala, pa sam ga vraćala. Kao pa dobro, ajde, možda se popravio čovjek. Moja neka receptura je za Instagram, ne želim ružne stvari, ne želim hejt, ne želim mržnju, ne dozvoljavam govor mržnje na svojoj Instagram page-u, želim samo pozitivne primjere i lijepe stvari. Može biti kritika, ali može biti kritika, ali nekako da nije to uvredljiva. Mislim, s uvredama nigdje ne bi stigli. I to što kaže Ida, baš nekako svojim lifestyle-om pružiti priliku ljudima da vide da neke stvari mogu i drukčije, pa će sad naravno oni izabrati žele li tako ili ne. To je to. Ana, što ti objavljaš na svojim društvenim mrežama? Ja imam veto na sve. Na sve? Ne. Ja malo drugačija od djevojka, iako je naša startna pozicija bila slična, ja sam se odlučila da ja pratim i gledam i volim što djevojke rade i što svi ostali... Sve dobro. Da, ja sam onaj klasični primjer stokera koji relativno malo objavljuje, ali moram priznati da kad sam bila trudna i kad sam postala mama, taj Instagram i Facebook su jedno divno mjesto koje je upravo supportive za majke i koje možda u ovom nekakvom realnom životu nećeš dobiti, neće ti niko ispričati kako ti izgleda prvi tih 90 dana. Dojenje i društvene mreže mene spasilo za vrijeme dojenja, scrollanje. Ne samo to, kašice, ima tu cijeli taj jedan nevjerovatno lijepi svijet majčinstva i tu sam bila vrlo aktivna u tom periodu, a ostalo nekako 100 puta napišem nešto i onda izbrišem onako jer uopće... Ne voliš tu vrstu pažnje? Pa ne, moram priznat, mene taj cijeli, iako smo mi radili red carpet i upravo red carpet je imao te nekakve prikazivoje anomalije u društvu kroz taj svoj određeni format. Nekako mi se ovdje čini upravo zbog medija koji preuzimaju ovo kako je Ida rekla i onda to potpuno iskrive, da je to takva borba s vjetrenjačama, sa ljudima koji su užasno negativno nastrojeni i zapravo vrlo je mali postotak ljudi koji će komentirati pozitivno, većina će ih komentirati negativno, da naprosto ja osobno... Se s tim ne želiš nositi. Da, meni je to teško, meni je to psihički teško i onda sam onako kao ne objavljujem. Gledam, pratim, vrlo sam supportive za cijelu svoju okolinu, za sve svoje prijatelje, poznanike, ali nekako u ovom realitetu komentiram dnevna događanja, ne prenosim ih na svoje društvene mreže, jer s druge strane, mislim, društvene mreže su postale i u profesionalnom nekakvom smislu, kad pregledavaš profile ljudi, vrlo jasno možeš iščitati i psihološke profile. Da, jako puno. Ljudi koji imaju svoje... Kad ti se neki dečko sviđa, samo ga malo stavi na internet da vidiš šta piše, odmah ti je jasno. Da, sve ti je jasno. Tako da, evo, ja nekako osobno, to je moja odluka i nekako ja se
jako teško nosim i sa dobrim i sa lošim komentarima, naprosto teško to obrađujem. Pa sam si nekako sama, da. A onda kaže mi, partner je rekao za dijete, tako da evo, sama sam si nekako stavila neke... Pa znaš šta, to sa lošim i dobrim komentarima, ja mislim da to nikad zapravo ne naučiš do kraja. Možda Ida je već uguglala, ali isto sigurno zaboli. Da, ne može. Ne, meni isto unatoč 15-godišnjoj javnoj karijeri, ajmo reći, uvijek nekako se loše osjećaš s tim, a vidimo da se i naš premijer loše osjeća sa kritikama. Dakle, nikad ništa te ne može pripremiti u životu na to. Mislim, i puno veće zvijezde od nas su doživjele grozne stvari na društvenim mrežama. Ne znam, evo sad mi pada na pamet Chrissy Teigen sa posljednjom objavom o svom... Ljudi ne vole slavne ljude i to je to, točka. Ti možeš biti ne znam kakav, pogotovo ako si žena na Balkanu, s tim se moraš pomiriti. Mislim, ja imam još taj dodatni pritisak, znaš koji, to je direktna prva stvar koju ljudi napišu, odmah nešto vezano u Srbiju, uz Beograd, i ja se tog neću riješiti doživotno, ali, znaš, evo jedno mi se desilo da baš, evo, taman kad sam rodila prvo dijete, mi je neki lik u inbox napisao jedna uvreda, neću sad citirati koja, po nacionalnoj osnovi najgora moguća. Dobro, možemo zamisliti, nećemo se spominjati. Da, ne moramo citirati, da se to opet ne izvuče u neki naslov. A ja sam baš tad, valjda imala vremena, nemam pojma, dojela sam ili nešto, kao ono petogodišnjem djetetu. Da. A zašto ti to tako misliš? On kaže, ti si se udala u Srbiju samo da napakostiš hrvatskom narodu. Znaš, oko djetetu, jel ti stvarno misliš da je nemoguće da se zaljubiš u nekoga? Doslovce, naš sa ljubavlju, ono ko Isus Krist. Je li uspjela? Za 10 minuta on kaže, sad sam malo pogledao tvoje slike kao po Facebooku, vidim da ti se sin rodi isto kad je moj, pa može ti nisi tak loša, pa ajde se javi za kavu kad dođeš u Zagreb. Eto vidiš. 10 minuta mi to su ljudi kojima samo treba ljubavi. I kad to tako sam sebi objasniš, onda ti je nekako lakše. Svaki put te pogodi, ali gleda osim ljubavi i pažnje im treba jako, pa možda tu treba zapravo nivelirati. Moja teorija je bolje ne pridavati pažnju tome. I se ti raspravljaš s nekim hejterima? Ponekad mi dođe, ali evo, moj suprug ima veto na to. Dakle, on je ko neki moj anđeo. Da, i kaže, ne raspravljaš se opet. I onda kažem, imaš pravo. Ok, ništa, kao dižem ruke. Bolje ne ulaziti u te polemike. To je kao završit ćeš zapravo popišan na kraju, kako god kad se petljaš sa... Mislim da je stvar sa društvenim mrežama kao i u stvarnom životu. Nećeš ući u raspravu s nekim i s nekim se svađati i biti u konfliktu cijelo vrijeme. Ko ti je nebitan. Da, pa shvatit ćeš ja ovako razmišljam, ti ovako razmišljaš, ok, i to stavim. Mislim da to treba i translatirati na društvene mreže i da je to neki modus operandi koji je ok za sve strane. Jeste li nekad doživjeli da vam je neko ukrao identitet na društvenim mrežama? Meni su hakirali profil. Da, ti nisi imala Instagram jedno vrijeme. Da, meni su hakirali profil, hakeri, ali mislim ne znam što su htjeli napraviti. Da li su mi htjeli, nisu vjerojatno ukrasti identitet, vjerojatno to ide neka preprodaja, crno tržište. Kako si ga vratila? Pa uspjela sam, na kraju sam nekako ispregovarala, Instagramu se javila, Facebooku to je onak trajalo, ali ok, uspjela sam, ali vidim da je u posljednje vrijeme to ponovno aktualno. Da, jako puno da sad gađaju nekakve manje profile, 10.000 followera, jer to se jako dobro prodaje na crnom tržištu, to je potpuna industrija cijela. Vidjeli smo reklame gdje su upetljani Toni Cetinski, Nina Badrić, što zapravo ljudi nemaju veze s tim. Davor Meštrović isto kao da reklamira neke tablete i slično, pa su onda ljudi zapravo se vrlo neugodno osjećali jer su u ime njih prodavali sve te neke stvari. Ida, koliko tebi u karijeri pjevačice pomažu društvene mreže? Već si rekla da jednim dijelom... Sve. To mi je doslovce 100% mog ikakvog rezultata i odnosa sa mojim kupcima, recimo to tako, publikom, su mi društvene mreže. Jer ja se uopće ne oslanjam na mainstream medije koje muzika zapravo danas ne zanima, pogotovo ta neka vrsta koju ja radim. Mislim što je meni i logično i normalno, tako ide svijetu skroz nekom drugom skandaloznijem smjeru. Tako da sam, ja kažem ti, izgradila taj svoj mali vrtić ljudi koji ne samo da prate moju muziku, mnogi su otkrili moju muziku preko, ne znam, moje djece ili nekih mojih aktivističkih stvari. I sad je to skup ljudi koji vole to sve što ja radim i ja apsolutno sam neovisna
o nekom drugom mediju, imam ih dovoljno što meni treba i presretna sam zbog toga kako s njima imam neposrednu komunikaciju. Ne moram čekati komentare ispod članaka, nego mi se direktno jave porukom i kažem ja na svaku... Ne si ti odgovoriš na svaku poruku? Da. Ja se isto trudim ovoga razgovarati. Ja se stvarno trudim razgovarati sa svim svojim followerima i drago mi je. U principu mi je, volim nekako da... Mislim da to time pati ovaj drugi realan moj život, stvarno, jer ja jesam malo ovisnik, dakle meni je mobitel u ruci non stop, ali... Meni je čak i sad, ja ne mogu izdržati. Da, i meni je, da, tu iza. Ali osjećam se nekako dužnom. Eto, ja imam taj osjećaj dužnosti kad sam već nekoga zainteresirala s nekom pričom. Pristojno je. Ipak mi na kraju prodajemo svoj lifestyle na tim svojim društvenim mrežama, pa kad sam već nekome prodala nešto, pod navodnicima, nekako se osjećam dužno i prokomentirati. Jasno. Ajmo sad možda na malo jednu težu temu. Evo, bili smo svjedoci prošlog tjedna što se dogodilo ispred Vlade Republike Hrvatske. Nakon toga su društvene mreže podivljale. Većina ljudi na društvenim mrežama je podržavala dotičnog mladog gospodina. Ana, ima li tu Facebook neke alate da se to suzbije, spriječi? Ti si nam tu dosta prošlo nekakvih edukacija, pa možda možeš malo... U kojem smislu misliš da Facebook ima alate? Kao da blokira takve komentare? Da, govor mržnje kao klanja. Govor mržnje, pa da, ali mislim očito, znači Facebook komentare koje prepoznaje artificial intelligence, koji očito ne radi najbolje. Što je isto dokaz što se tiče Facebooka, a i svih tih društvenih mreža, da ipak treba biti neki čovjek koji pregledava te komentare i koji razumije kontekst tih komentara. Što se tiče govora mržnje, mislim... Ne znam, to je toliko kompleksno pitanje što se tiče takvog jednog diva kao što je Facebook. Znači, on bi trebao imati alate kojima bi trebao automatski suzbijati govor mržnje. I fake news, recimo, i svi ti neki čudni linkovi koji se stavljaju. Ali kao što znaš, Donald Trump je, recimo, dobio izbore upravo na taj način dok je neko iz Makedonije šibo te fake news. Tako da zaista Facebook nema alate kojima to može napraviti. Ne samo i Facebook, pa i Google. Jer opet se tu vrti, kužiš, to je opet novac, to je opet čitano, to je opet ti ulažeš u to da bi se te vijesti što više vidjele, jer svi znate kako Facebook algoritam radi da ako ja tebe ne kliknem, neću te ni vidjeti uopće. Ali ne znam, meni ta cijela situacija je toliko grozomorna i ti komentari, i ne samo na tu situaciju, uopće taj sustav komentiranja gdje ne znam kako je sad stvar, ali znam da je prije recimo 24 sata Jutarnji, Nova TV su imali, benali su na određene članke su bili benani komentari, ne znam je li to još uvijek praksa. I to je možda način gdje onak treba stvarno zatvoriti pipu i neke stvari ne ostavljati... Prema novom zakonu o elektroničkim medijima će urednik zapravo biti odgovoran i za komentare i sve. Upravo to mora biti sloboda govora, dakle da se to ukida, tu je puno dilema zapravo koje se javljaju. Šta je zapravo sloboda govora? Sloboda prostakluka, pa znaš, mora se negdje podvući. Ali to je ono što smo opet rekli na početku. Uvijek će komentirati tih nekih 80% ljudi, a ovi koji ne misle tako neće uopće ulaziti u polemike, neće uopće ostavljati komentar, uopće onako... Da, ja ne poznam nikoga ko ostavlja komentar. Znam, ali evidentno postoji ljudi koji stavljaju komentare i koji komentiraju takve događaje koje se dešavaju. Mislim, to je toliko kompleksno pitanje. Uopće, Europska unija na razini nema zakon i legislativu, ali je to definitivno potrebno i to će se napraviti. Dilema 21. stoljeća. Mislim da je osnovna stvar koju trebamo naučiti našu djecu, to ono kad si pitao u kontekstu djece i obrazovanja na društvenim mrežama, to mi je bitnije od bilo čega što nauči, kemijskih formula i ostalih fizikalnih zakona, kako se snaći na internetu, koje informacije uzimati kao vjerodostojne, uvijek da prate izvor informacije. To je najbitnija stvar koju će oni kao odrasli ljudi morati naučiti. Ja bih stvarno volila da ih škola na neki način to nauči. To je ono prvo i osnovno. Da, jer primjećujem i među nekim, meni je Facebook recimo privatan, imam i stranicu, page, ali imam profil koji je privatan i često mi se dogodi da među nekim svojim, dakle tamo su uglavnom moji poznanici i prijatelji iz stvarnog života, ali mi se i među njima dogodi da se iznenadim kad prošeraju neki fake news, dok se šokiram,
kak ne vidiš da je to zapravo fake news? I onda shvatim da jako puno i odraslih ljudi, a di neće onda djeca, uopće ne zna prepoznavati prave vijesti i pravu informaciju od lažnih vijesti, da ih to niko nikad nije naučio, da nemaju možda nekakav socijalni background koji bi ih tome vodio, da ne dolaze svi iz medija kao možda mi ljudi koji smo u medijima ipak možda malo bolje razumijemo te procese pa nam je jasnije. I da ponekad im treba zapravo objasniti. Niko se ne ljuti. Ja ponekad i kažem, gle, nemoj baš taj portal šerati, taj ti je poznat po tome i tome. On kao, joj, pa kao ne, pa nije bitno, bitna je vijest. Ja kažem, da, ali moraš i kontekst uzeti. I tko objavljuje, najčešće jako bitno. Meni se masu puta desilo da ja sama skliznem. Nešto mi se čini toliko šokantno, odmah to objavim, da ljude iskužim, da zapravo nema veze s mozgom, ali zato pročistiš nekako svoje prijatelje i družiš se sa ljudima koji ti odgovaraju, koji su pametni i koji su dobronamjerni prije svega. Ja nemam problem da mene neko sam kaže, masu puta mi se desilo, Isuse, gdje si to iskopala, da se malo informiraj, onda uslugu imaš pravo. Tako da moramo jedni druge u tom podržavati na putu do istine. Samo da kažem, ja mislim da bi sukus ove naše rasprave trebao biti medijska pismenost u vrtićima, medijska pismenost u školama i tako dalje. Da je to ono, to je baza iz koje mi, da smo imali medijsku pismenost, možda i ti hejterski komentari bi bili drugačiji. Ono, znači baza, medijska pismenost. Da se nadate da će škola tu odraditi neki svoj posao. I škola i roditelji. Nije to sinergija svih uključenih aktera. Puno je tu dionika. I medija koji stvaraju takav sadržaj, medija koji plasiraju takav sadržaj na društvene mreže, roditelja, djece i svi, znači svi skupa, to je jedan cijeli ekosustav. Ali mi nemamo nijedan predmet u školama koji se bavi upravo time. Znači, još uvijek nitko u školama ne radi na tome, na informatičkoj pismenosti. Dakle, imamo sat informatike gdje se više manje uče kompovi, igraju se igrice, nekakvi programi se rade. To je isto okej. To je isto okej, to je isto znanje koje je djeci potrebno, ali i ovo je znanje koje je definitivno ključno upravo u ovom smislu prepoznavanja šta je fake news, šta znači faktografija. Mislim da UNICEF ima odličnu upravo sada, da program oko toga je pokrenu i oni jako puno rade na tome i to mi je jako drago. Nažalost, mislim da je ovdje još uvijek sve jako puno na roditeljima. Je, da. Je, ali evo mi apeliramo, majke apeliraju, ubacimo ono u kurikulum. Da, roditelji moraju biti, roditelji su najodgovorniji za svoju djecu i okolina naravno, a onda sve ono drugo, naime primarna socijalizacija kreće zapravo iz obitelji, sve kreće iz obitelji na kraju kad ti pogledaš. Tako da ako tu roditelji ne napravimo, mi kao roditelji ne napravimo dobru stvar u početku, vrlo je lako da će zapravo nam djeca onda iskrenuti krivim putem. Ti imaš prvašića, jesi možda primijetila da se nešto radi po tom pitanju ili je to još uvijek prerano u prvom razredu, premda po meni bi od prvog razreda to već trebalo krenuti, možda na neki drugi jednostavniji način, ali opet bi trebalo krenuti. Oni stvarno sad te kuće velika slova, tako da se oni ni ne služe još internetom osim igricama, ali ne znam, pratit ću razvoj i kažem ti, meni je kao majci užasno bitno da, znači ne možeš biti siguran da će ti se to desiti, ali ono što najviše želim da imam toliko blizak odnos sa sinom da on ima povjerenja u mene. Sigurno će mu se desiti, koliko god i mi radili, možda i škola radila, da će mu se desiti neki cyberbullying. Da će mu se desiti da ostavi neki glupi komentar. Prvo što mu trebam reći... A svima nam se to desilo. Pa da, ali dobro, mi smo stvarno učili u hodu, jer niko nas nije pripremao. Ja sad stvarno dovoljno znam, dovoljno sam se puta opekla, da prva stvar koju ću mu reći, što god objaviš, ostaje zauvijek. Znači to se nikad neće izbrisati. Pazi, molim te, užasno puno s njim pričam, ne vjerujem da će se škola snaći ovom. Ali moraju, ja mislim da je ključno da moraju. Znaš, ako ćemo stalno tako govoriti, škola se neće snaći, onda se nikad ni neće snaći, to će uvijek biti opravdanje, ono, gledajte, ono, ne možemo. Pa ovi školski sustavi nisu radili kad je bila škola online, mislim, to su bili Whatsappovi, Viberi. Mislim, bili smo svi na trgu na prosvjedima, pa šta se desilo sa kurikularnom? Ali moramo vjerovati da možemo. Zbog naše djece. Ne znam, meni je užasno bitno upravo o tome progovarati, ono, medijska pismenost za djecu je nužna zbog budućnosti. Ne ovog trenutka sad, već zbog budućnosti. I uvijek ćemo se, kako god, šta god da postaviš i ako uključuje pitanje djece, opet ćemo se cijelo vrijeme vraćati na to. Da. Pa evo, sad sam baš to malo prokomentirao vezano uz školu i sve to skupa. Evo, Ana, ti si bila na dosta tih i seminara, redovito odlaziš kada je Facebook u pitanju. Ne samo Facebook, Instagram, TikTok, educirana si, Instagram i sve to skupa.
Postoje li neke projekcije možda kako će se te društvene mreže dalje razvijati? Jer mislim da ovi ljudi kada su stvarali Facebook nisu ni bili svjesni u šta će se to pretvoriti i da zapravo su kreirali jedno čudovište. Možemo se tu složiti. Ali ja mislim da nije čudovište. Mislim, sve je stvar kako ga ko koristi, naravno. Platformi nije čudovište. Evo, recimo, eklatantni ti je primjer IDE, koja je radila genijalnu kampanju za rano otkrivanje raka dojke. To apsolutno. Znači, društvene mreže, recimo TikTok, nedavno sam pročitala jedan zanimljivi članak koji kaže da TikTok, koji je nama nezanimljiv jer smo, ja mislim, već prestare zaista da ga uopće shvatimo, taj tip sadržaja, ali je TikTok napravio da diže svijest javnosti oko, recimo, bolesti, oko bulinga. Nevjerovatno šta su društvene mreže napravile u tom smislu. Evo, možeš pitati, idu rezultati tih kampanja kad je objavila to. Mnoge žene su otkrile kvržice, javile se. Ja se slažem da društvene mreže imaju apsolutno svoj ogroman... Hoće reći da je malo postao ko Frankenstein taj Facebook. Ne, meni je... S dobrim namjerama... Ogroman pozitivan potencijal. Ali kad otvorim Facebook pa mi je prvih 100 postova jesu četnici, partizani, ustaše i slično. Šta klikaš? Moje pitanje je što ti klikaš? Ja sam novinar, dakle imam fakat široke nekakve interese, tako da onako volim pročitati dobar tekst i dobru kritiku i dobru pohvalu, tako da kod mene na feedu stvarno ima svega. Ali to ide do te mjere da se meni ne da 7 dana otići na Facebook, da se moram psihički pripremiti da odem na Facebook. Nevena. Pa je, istina. Da zaključujemo lagano. Ne, nego sad sam se sjetila kad je rekla ovisi šta otvaraš. Meni u zadnje vrijeme se pojavljuje portal Priznajem HR. Pa onda se pitam, iši se Bože, otkud sad? Pronašli su se kao target. Da, kao pokušavam shvatiti zašto se meni baš to otvara i kako su me našli. A možda majka 3 djece, pa kao Priznajem, svašta sam radila. Ne, ali što se tiče te projekcije što si rekao, da imam to rješenje, vjerojatno bi bila sad bogata jako, da znam gdje će ići društvene mreže, ali sigurno je trend, recimo, 1 na 1, WhatsApp, Viber i to, većina nas sad komunicira glasovne poruke, znači način će se neki mijenjati. Facebook, Instagram će vjerojatno uvijek biti tu takav, samo će se mijenjati. Evo, vidiš da Instagram voli, vidio da je TikTok, pa je preuzeo Reelse, pa će sad tako da je rekla sad će vježbati Reelse i TikTok. U potresu je recimo Facebook procvao. Pa je. Svi su se bili u jednom trenutku s Instagrama prebacili na Facebook. Koja je odlična, bilo potresu za podršku, za razmjenu informacija, dakle moderirane grupe koje ljudi neki koji posvete svoj, zapravo volontiraju tamo i besplatno daju savjete, to je stvarno super. Toga, tko bi to uopće mogu zamisliti prije? Ti si zapravo sve informacije mogu saznati na televiziji ili iz tiska i to naravno sa danom zakašnjenja u tisku. Tako da ta brzina je nevjerojatna korist za sve nas. Samo ih trebamo nekako naučiti, koristiti. Moramo naučiti zajahat. Znaš, to je medij kao i svaki drugi. Kad se televizija pojavila, pa kud sad ide ovaj svijet? Pa da, isto je bilo uništiće mlade. Isto je bilo uništiće mlade i na kraju dana nismo tako loše ispali, mi televizijska generacija. Dobro, mi smo krenuli od floppy diska, videokazete pa do današnjih svih modernih čudesa. Još smo i dobri. Možda se mladi snađu bolje nego što mi mislimo, treba ih pripremati, treba ih učiti, ali možda možda će oni puno bolje koristiti društvene mreže nego što ih mi danas koristimo i možda je ovo samo neka faza kad nam se čini da taj nekakav nezadovoljstvo i hejt koji je stalno prisutan prevladava, a zapravo možda uopće nije tako. Možda je to nekakav naš dojam trenutni. Jer je tako stanje u društvu. Da. Ok, neka to bude zaključak što se tiče Nevene. Idemo kraju. Evo za kraj obično volim pitati moje gošće, u ovom slučaju gošće, gdje su, šta rade. Nevena nakon HRT-a i svega. Pa ja u principu radim i dalje slične stvari, bavim se i TV i videoprodukcijom, bavim se društvenim mrežama. Nedavno sam organizirala festival zdravlja koji je bio nekakav veliki moj prvi event i Ida, evo, radila sa mnom tamo. Divno, za prvi put je. Da. Pogledao sam panel kako vježbati doma. Eto vidiš, tako da nekako neke moje interesi uspjela sam okupiti. U naslanjaču. Ipak ne u naslanjaču, ali dobro. Ali dobro, natjerali smo neke
ljudi da malo izađu van na zrak, da se kreću i to mi je nekako cilj dalje, upravo takve neke dobre poruke širiti. Jel ti fali ekran, kažu ljudi kad odu s ekrana, da im fali, ja to nisam osjetio kako je kod tebe? U principu ne, bila sam baš na svojoj bivšoj televiziji gostovala vezano za Festival zdravlja, bilo mi jako lijepo biti tamo i vidjeti drage neke kolege, ali sam pomislila, vidiš sve je isto, ništa se nije promijenilo, dakle može se i bez toga. Ida, gdje si nam ti, šta nam radiš, singlove izbacuješ, kako to ide, jesi zadovoljna? Jo, ja sam presretna. Odlučila si probat sama? Da, ja sad sve sama radim i bilo je vrijeme u mojim godinama. Sama sam sebi diskograf i promoter i smišljam sama i spotove i pjesme, kompletnu muziku i tekstove. Užasno je teško. U najgore vrijeme sam to, naravno, kao što si ti u najgore vrijeme krenula biti sama kad je to sve crklo. Bog te pite kakva nas zima, vjerojatno nas teška zima očekuje. Nigdje nastup, pa sve mi je otkazano, ali ja stvarno radim ono što volim, užasno se trudim. Instagram me što se tiče karijere stvarno spasio, jer sad sve se nekako prebacilo na digitalno, ima klijenta na Instagramu i onda trošim na muziku koja mi je prva ljubav i evo za par dana izlazi novi singl koji se znakovito zove Luda. Bravo, bravo. Radi se na 100 polja. S obitelji si se prebacila ovdje, kako oni funkcioniraju, kako su prihvatili Zagreb, sve okej? Klinci su postali burgeri preko noći, pričaju purgerski od mene. Roko je predsjednik razreda. To je to. Bravo. Rio ide u Waldorf, Muš se još malo koprca, ali njega ćemo pripitovati. Dobro, dobro. Ana, kako je kod vas u agenciji? Posla ima? Odlično, ima posla da kusnemo drvo, radimo neke lijepe kampanje. To ti je to, ništa. Agencijski, onako lijepo, fino, kuća, posao, sin, muž, to je to. Sve, evo. Ono da smo sad na Instagramu, to bi bila jedna idilična slika. Kućica u cvijeću. Točno to. Cure moje, hvala što ste došli, što ste izdvojili vrijeme. Hvala tebi. I vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vam još jednom. Vama isto lijep pozdrav i do sljedećeg Gloria Talks panela. Gdje mašamo? Koja je moja kamera? Koja je naša? To je crveno, na svima je crveno.